Este video especialmente es para un seguidor mío. Video ça especialmente c'est pour un monde qui suit moi. Hoy vengo con un verbo pretérito anterior para este seguidor. Je dis à moi venir à un verbe passé pour moun sa qui suit moi qui te mande vidéo pour me conjuguer verbe passé pour lui en parler. Donc, ça c'est fanatique là qui demande une vidéo ça. Eh bien, pour nous commencer, nous saluons très fort. Le mandamos un cordial saludo para cada persona que me sigue. Sigue pidiendo su video como ustedes quieren, que yo le respondo. Nous sommes toujours quitter commentaire nous pour nous dire qui vidéo nous voulez pour me faire pour nous, m'a toujours fait pour nous. Bien que me dire pour me faire vidéo ça, mais travail était en pile. Mais je dis à moi venir back avec vidéo ça. Qui ça pour se faire seulement si vous à peine tomber sur vidéo ça? C'est abonner avec page là, commenter, partager vidéo pour nous. C'est ça n'a pas demandé seulement. Así que solo lo que le pido, comparte el video, deja un comentario, pídeme lo que ustedes quieren y comenten, es lo que necesito. Así que vamos a empezar rapidito. Para empezar, yo hube hablado. Yo hube hablado. Moi te parlé. Moi te parlé. Tú hubiste hablado. Tú hubiste hablado. Ou te parlé. Ou te parlé. Él hubo hablado. Ella hubo hablado. Li te parlé. Li te parlé. Nosotros hubimos hablado. Nosotros hubimos hablado. Nous te parlé. Nous te parlé. Vosotros hubisteis hablado. Vosotros hubisteis hablado. Nous te parlé. Nous te parlé. Ellos hubieron hablado. Yo te parlé. Yo te parlé. Ahora bien, vamos a hacer algunas oraciones con esa palabra. Nous ouais comment nous capables parler quelques paroles avec même mot ça on se dit là. Par exemple, yo hube hablado con mis hermanos que dejara eso. Yo hube hablado con mis hermanos que dejara eso. Moi te parlé ak frère suspensa. Moi te parlé ak frère suspensa. Tú hubiste hablado con tu jefe. Tú hubiste hablado con tu jefe. Ou te parlé ak chefu. Ou te parlé ak chefu. Él, ella hubo hablado con su amiga.
ella hubo hablado con sus amigas. Li te parle ak zanmi li yo. Li te parle ak zanmi li yo. Nosotros hubimos hablado sobre la bulla. Nosotros hubimos hablado sobre la bulla. Nou te parle sou brilla. Nou te parle sou brilla. Vosotros hubisteis hablado del negocio. Vosotros hubisteis hablado del negocios. Nou te parle de business la. Nou te parle de business la. Ellos hubieron que callarse. Ellos hubieron que callarse. Yo te obligé fermer bouche. Yo te obligé fermer bouche. Ella hubo sido buena persona. Ella hubo sido buena persona. Li te yon bon moun. Li te yon bon moun. Nosotros hubimos viajar a 2 países. Nosotros hubimos viajar a 2 países. Nous te voyager dans 2 pays. Nous te voyager dans 2 pays. Yo hube tenido muchos amigos. Yo hube tenido muchos amigos. Mwen te genye an pil zami. Mwen te genye an pil zami. Tú hubiste tenido muchos años solas. Tú hubiste tenido muchos años sola. Ou te genye an pil ane pou kontou. Ou te genye an pil ane pou kontou. Ella hubo tenido mucho dinero. Ella hubo tenido mucho dinero. Li te gen an pil l'argent. Li te gen an pil l'argent. Ellos hubieron tenido suerte. Yo te gen chance. Yo te gen chance. Así que mi gente, hemos llegado al final del video. Si eres nuevo en el canal, te pido a que suscribas al canal. Le pido mucha disculpa porque duré mucho con las clases, pero ha sido una dificultades que yo he tenido, pero estamos a tiempo todavía. Suscríbete al canal y comparte el video, deja un comentario. Bien, nous te dirons un pile avec vidéo pour nous te porter le pour, mais quand même nous venons avec malgré nous te gain pile difficulté, mais quand même nous venons avec temps. Celle ça n'a demandé abonner avec channel là, partager vidéo, quitter un commentaire, supporter nous avec travail là. C'est là nous quitter. Merci, n'a rencontré dans notre prochaine vidéo.